Mita te au whainolo ai whanau whiwhine iki au pito, Midget. Ugai a Nigeria la tu me eua, ko sela powono me lia hona. Manatu hafoka me kunsalo te Katarina Filimoehala me side school, tonga side school. Se siria kawai fiafi me takuilau, mere nau me eua, Crystal City me lawenga maarie mo avea rea pai me lia hona. Valu, pau peke rere I mai I reine valu. I he mita te au kotoa koe ni o au ki kalas lalahi au pito. Kui whakaekae toko taha ia koune o si laka katoa I heu whakaekae. Hau he taimine tau lak mita te awa tau tolu, tuku mai. Matata tau mai pelo to kunsalote, hafoka na me kunsalote pe Motonga Side School. O Filimoehala, hafoka na mo Filimoehala. Nau mai taimine ke mita ngo fulu. Nau at kete via taimine. Side School kunsalote lia hona. Tolo da lavenga. Koe mita e te au. Whanau whine iki Midget, Junior. Luciane kaufusi me eua ko tota ola mafi me kunsalote wahine fungawaka tongahai litea la tu mamaloa wikelotu matealona eua tupou hikila tongahai ko Maria Lupe Powono takuilau pe molese litai tupou hai na tolu ya final ko ni tok mahino pe iheni tuku mai taimine na urere taimina ke mata tatau kasi mai tongahai wahine fungawaka me tongahai fungawaka me tongahai na takakite ko mafi me kunsalote si mamahe mai taimini fungawaka ia wa mai taimine me tango fulu tongahai ewa mari tau te watu ni ki he intermediate whanau whiwhine Ruvenia mahe tongahai o tolata mafi tailulu taina kata kunsalote lostika feke tongahai o inita loti la venga marie Florence Akalo kunsalote lo sena farevai eua Camilo tangitau up for all ai ko foi taimi ko me ane afi he taimi lerei o inita loti pe molostika feke ai taimi lerei me ane afi ia pe mo Florence Akalo ai ko kau taimi lerei au pito ia foi tolu ko ia 100 meters final. Kona tolu pena kuna u hereini loto mari e ko tolu fani maono hau tuku mai taimini na mata tatau mo te sivawe pe asa ki mo taimini tongahai na ko feke lostika feke pe mo kunsalote na tau mo mai taimini kunsalote ya mo tongahai ya ko te pi tongahai kunsalote iyo anga kata te tau hoko ta beta tolen ke sinia fana fefine sinia apa koia ko ngolia hona uton ke na reini ulaki wa ai ko Oriana Antoni pe mo vai pua me lia hona siutiti maake tongahai bere kafa kunsalote Maria Ahau kunsalote paya fata fehi tailulu ana porovili tongahai mo faresiuta ofa ewa nau tu ate taimini ke teu ke nau tuku mai koi kau lere ko nau tuku mai taimini hau taimini siutiti make na ko si mua mai taimini siutiti make ma vahe au pito mai pe siutiti make me tongahai ko tuli mana tu ana kunsalote Ahau mo kafa ko nau ko tepi tongahai kunsalote na moia kali ko national kata ko national ni tau ia he taimini to tolu pe ai perinta talakai Maria Tongia mo taina halasima ona tolo na tuku mai taimini taina halasima na usi mua au pita mai ma vahe au pita mai taina halasima ko Maria Tongia na fikawa pe ko tolu mai ka ko si au mai taimini taina halasima Maria Tongia be toki national ko ia ko anga e tau kau fataha tu e tau lere ko ni e tau whanau national whanau whiwhine openi e ni ko
Maria e pui e ua ko kato kakala moala tu pouhai mere a kolo takuilau sala kauwaka tonga hai Maria Paseka takuilau hola tauwaka tonga hai Lucia Mafua Kunsalote o ana nuku ewa Tuke no ngai tuanga te teu mau mai tai mini te pi mau mai mo stata Toku mai hau Taki mai tai mini te whako tua ko hola tauwaka ena hola tauwaka ea mo mere a kolo ka ko si mawahe au puta ma hola tauwaka ia tuaki tonga hai takuilau tonga hai The open girls here at the Ai ko na fui lere ia mawahe au puta pe lere hola tauwaka mahino au puta pe ia ki mua pe toki hoko mai mere a kolo me takuilau te mo sela kauwaka be me tonga hai